easy go. Pozdrav ljudi, ja sam Amat Sabak, znači vam pokažem kako da poboljšate rast vašeg YouTube kanala, to je da dobijete više pregleda, subscribera i lajkova. I hajde da krenemo. Prva stavka jeste da ne radite sub za sub, jer ako ste isključili notifikacije na nekom YouTube kanalu, nakon nekog vremena YouTube će vam izbrisati taj sub ili će izbrisati vaš sub ako ste isključili notifikacije na nekom kanalu, jer tako YouTube radi to. Druga stavka jeste da radite daily upload, to je da objavljujete, da izbacujete svaki dan klipove ili bar svaki drugi, treći dan da izbacite bar po jedan klip, jer će YouTube prepoznati da ste aktivni i vaš video će staviti sa ostalim videima u recommender, preporučite drugim ljudima, drugim YouTuberima i pogledat će. I treća stavka jeste da kažete u videu ko će pozdrav, neka se suba na kanal, lajkuje video i napiše primjer hashtag jesam i onda ga pozdravite u sljedećem videu, jer će neko od ljudi to da uradi i vi ćete dobiti više normalno suba, lajkova i možda će podijeliti vaš video sa prijateljima i dobiti više pregleda i imat ćete više šansi da uspinete na YouTube, da dobijete više suba, lajkova i toga. I četvrta stavka jeste da pogledate moj prošli, nije moj, nego moje prošle klipove. Imate playlist u opisu klipa kako dobiti subove, preglede i lajkove. Scrollujte malo dole u opisu klipa i pogledajte, imat ćete kako poboljšati rast vašeg YouTube kanala. Stisnit ćete tu i odgledat ćete cijelu playlistu kako da povećate rast YouTube kanala, to je da dobijete subove, preglede, lajkove i share i svašta nešto drugo, uglavnom da uspijete na YouTube-u. Ljudi, ako se svidio video, lajkujte se, subscribeujte, to meni mnogo znači. Idemo do 250 suba, što smo stigli do 210, hvala vam mnogo, znači idemo, znači samo hladno, idemo do tih 250 suba, lagano, znači vidimo u sljedećem klipu i pozdrav!